apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Linda. Nasayat mo, tanasapa ka nagriing ita. Apay ka di manang pinang. Awan ka di ti aramidam ita. No awan, ibaunnak manan. Wen, itulod mo lang dagiti papeles iti coffee shop ti gayem ko. Ijay sentro. Wen, adang aming trabaho ita. Jak masangot ti mangitulod, kat kasapulan na dagi jay papeles. Jak amo ti ayan ti coffee shop da manang. Iti asidig ti terminal. Jak amo day tamanang. Ipakitak tila dawan ti coffee shop. Tapno di ka marigata namang sapol. Si kalaangan ti mangitulod manang. Jak amo tay bagbagam. Amangan numapukawak pa. Kat no agdi-date kayo mat iti nobyo medya sentro. Kasano ko maamapukaw ka? Unangam saan mat nga iti coffee shop ti gayem mo ti papapanan may manang. Ay naapo aya. Kunak man no dati trabaho mita pinang anak ko. Ada kumaa. Ngam kapilitan anaglangan tatang. Intulod ko dagiti papeles iti ayan tigayem ko takasapulan na kanu ita. Ay nawaw. Kunak lakit din no iso tinapanintulod ni ading mo Linda. Ay na. Di mat nga rod may baon da dya tao tatang. Anya? Di na kanu amo ti papanan na. Amangan kanu numapukaw. Ay una yan tikas na panagras-rason tikas jaya tao. Talaga siguro nga awan ti pagbaliwan na tatang. Patsyo mo tadi na mo. Kat no agdi-date da iti nobyo na iji sentro. Kinasadot na kit di daytan Tunggal adamay paaramid. Nagado arason na. Agrubwata kong tatang. Adaman ng trabaho ita. Ay, agananat ka anak ka. Wan tatang. Ay wan gayam. Ipaluto yung tuman ka ni Linda ti karni ti baboy iti ref? Anya luto kay anak ka. Iadobo na tatang. Adumat kit ti patatas dita. Sige, ibagaktukan ko na inton makareeng. Riingan yung aminan tatang. Anyat orasan ngam nakaturog pa'y laang. Ay, agungat na jay, numadisturbo iti pan naturog na anak ka. Sakto pa'y kit ti pagpupudutan na. Ay na, talaga day ta babae. Makaparurot ti kasta nga ugali na. Day ta nga raod. No kasano ti kinasingpat, kan kinagagat mau, isumat ti kinatangsit, kan kinasadot ti aday. Mabalin ka day, si kapay latag luto Linda anak ka. Saan pa'y kami nanalpas ti araramidag? Anya ti mailuto ayan tatang. Adubo ka na kung nanimanang mau. Ada ti karnit baboy iti ref. Ay nawaw. Jak amo ti agluto iti adobo tatang. Ne. Ay manutitawan mau nga maging gaita. Di mo amo ti agluto iti adobo. Urayan nyo laang ni manang tatang. Ay sana mabalin Sigurado ang mabandog ni manang mau iti trabaho na. Di da kayo latan ti agluto tatang. Dakto mga rod amo no kasano. Kun amangan no saan amagustuhan ni manang tilutok. Sayang pa'y ti karne. Ay, imposible ka ba? Di mo ka di amaw. Wano sadot mo lang mananday ta. Nagimas matan ti adobo nga inlutom, Linda ading ko. Kastoy ti timpla ti adobo ang kayat ko. Kastagaya manang. Inton sumaruno, sikan tumanan ti paglutwag Ay, ada ka magayaman pinang anak ko. Kumusta nga itiraman tinlutok nga adobaw? Magustuhan ka di malaan. Ay nawaw,
Kunak man nun ni Linda tinagluto, tatang. Ay, siya kanak ko. Siya kinagluto. Tasaan ka numot nga amaw, ti kapsat mo. Anya? Husto ka di tinaybagan ni tatang? Ultimo adobo kat di mo amo alutuan? Madanagan naklaang amin manang. Amangan no sa bali ti expectarum. Sayang mat ti karne no bilang mantag kam maliak iti timpla. Ay, nawaw. Iti kasta nga edad mo, di mo amot agluto iti adobo? Di mo matamo aminan? Di mo amo? Wano talaga asadot mo daitan? Di nakmat bugbog kawan nakas na amanang. Nakababain ka dagiti kaaro ba? Uray pa'y mangagda ah! Pudno mat ti bagbagat! Na, sa dino ka naman ang ti papananday dya alinda, tatang? Ay, sinalutsod ko itay. Gamdi na matimbaga no sa dinaw. Dayta ti paglaingan day dya babae. Malapagpasensya amlatan ti kapsat mo, anak ko. Ay natatang, naibusan ti pasensyak para kenkwana. Kastala ka na ayunan. Tunggal adamay paaramid kenkwana, ibaga na adina mo. Eh, kastamot ni ading mo, sipod pa'y ide. Ay, dayta nga rod ti pakasurunak, tatang. Kasanulangan no makiasawa. Di nanto ammo ti aramidan na, kasta? Ay, barang no danto ti pagnakman na, anak ko. Ay no, talaga apapudutan na ti ulok ti kasta nga ugali na, tatang. Ay nawa, anya teraramidam dito'y balay, Linda. Awan mo tinagtulagan ka nga umay ka dito'y balay. Dituyak pay man nga agi standby. At akadida ka sa napasamak? Marurudak launay kun manang ko. Ne, apay ni manang mo. Nagadumanin asa una iji balay. Kasangsangput na laang. Anya? Iso adituyak pay laang balay yung agi standby. Taamangan no anya pay ti maisawang ko kankwana. No kasta ti mapasamak, siyak tumanin ti dakes iti istoryana. Anya nga ta, no dito'y balay yulaang ang ti pagnaidak, Jojo. Ay sika no kayat mo. Saan mat siguro akontraan ni nanang mo, ta 25 na matan. At datan iti husto nga edad. Sa bagay, at dati puntom. Kasaritak to ni nanang. Unman, tapno mapan ko laangan alaan ti gamit ko iti balay. Jakmet laang kaya ti agnaud ijay. Tapasaray maong tanak nga uray awan met ti makagapu. Mala, bayam. Kasaritak to ni nanang. Man nakaawat matkit biday jay. At damat gayam tinobyam dito'y balay, Jojo, anak kaw. Agnaid ka nun dito'y balay, nanang. Anya? At dati dida nagkinawatan iti kabsat na nanang. Nagado ka no ti sao ni manang na. Abangan mo't no simple laang nga apaday ta. Diyak ammo no anya ti pudno anapasamak nanang. Diyak nga minakasarita ni manang pinang. Ngam sapay la kuma tauman nugot kayo nga agnaid tinobyak dito eh. Di kay ko maagdardaraso daw sa nakaw. Amangan mo't no tinobyam ti ayan ti parikaw. At da kamin iti husto nga edad nanang. 25 mimot na. Wan, agpada kayo nga addan iti husto nga edad. Ngam saludsudek man. Adda ka din ornong mau. Ay, dayta ti awan pa hinanang. Oh, makitam dayta. Agpada kayo nga adda iti husto nga edad. Ngam awan met urnong yo. Agurnong kayo pa'y mata. Tapno saan kaya marigatan. Ay, adda ti garden ko nanang. Adda ngam kanayon mata malugi ka. Sikamat gayam, marisitang. Imbayak, tadaman ti kayat ko asaludsudan pare tunyaw. May papan ka da iti anak ka. Wan, adda ngamin ijay palay. Kat kayat nakanumatang ti agnaud ijay. Ay nawaw, apay ngagnad ijay. Kat saan da pa'y ba't anagkalay sa iti anak mo, maray? Day tamat lang ti may sa makagapo, no apay nga imayak. Anya tinagapaan daya iti kapsat na. Ay, pinagsasawan piman ni manang na. Takasanaw. Di namot ang muti aramidan na. Tunggal at dati maipaaramid kan kuha na.
Katibaga na di na mo. Agrama nagluto, di na mo. In short, sadot gayam. Kaslakastan iso akanayaw na napudot ti ulo ni Manang nakankwana. Ay, oray siyak matapi man. Nukas tala ang ti kabalay, talaga ang maumata. Malabay no ipilit na ti agnaid ijay balay. Surwak taw. Saan ang mabalin ti kasta nga ugali kanya? Anya ti ko namitayan, tatang? Agnaid ni Linda iti balay ti nobyo na? Iso kanumot ti kayat na. Ay nawaw, di na kayat ti agawid? Amo mampay ti kabsat mo. Di na kayat ti agawid, ta di na kayat ti mabagbagaan, tatang. Para makita Ala, palubusan talagan. Parang isaw ti pagnakban na. Sa bagay, adadamutan iti husto nga edad. Ang jak mo no adamat lang urnong da. Uray adada iti husto nga edad no awan urnong da, awan natalged at trabaho da, ken kurang da iti diskarte, awan lat amok iti da itatatang. Mabalin ka di nga agluto ka iti sinigang, Linda, nakaw. Ay, kwa, antisitang. Anya, Kinapudno na. San asyak taglutluto iti balay. Sa maysa, jak amo no anya ti timpla ti sinigang akayat yo. ay katansya to tapno maramanak man matilutom. Ay, pasensya kayon, anti. Ngam no okay lang kada kayo, ni Jojo laangan at ti urayan tayo, tayo iso tagluto. Ay nawaw, napaan ti anak ko iti garden na. Sa ita, iuray mo pa iti agluto ken kwa na. Ayan tinobyam si ka Jojo. Nakaturog pa ilang, nanang. Ay nawaw, tengat aldawan. Napuyat idirabiin, nanang. Kasano? Ket nagbuybuya iti drama. Kastala ang araw ti amo ng aramidan. Ay, anyat kayat mo sa nanang. Agnaid dito'y tapno agbyag adon niya. Ayawan pa'y bati ko na nang agluto. Ay nawaw. Ay, awan pa iti pagtrabahuan na, nanang. Kasano ko ba? Kadi mga minagsapol iti pagtrabahuan na. Anya tinamnamaan na. Trabaho ti masidagkan ko na. Ay nawaw. Nangagko ti panagsasao ti inam itay, Jojo. Kastya mata talaga ni nanang. Makalawas ko lang dito'y balayo. Ngamakastakit din ti bagana. Di mo lata ni kaskaso. Agbaaw to lata ka diti ungat na. Kunamlan asino mat ngagsasao. Ay nawaw. Agtugtugaw kay latan dita. Ni nanang mat. Jay nanganan nyo ijay lababaw. Asinaw, ti urayin nyo nga agindaw. Siyak pa'y lang. Sika Jojo maak-akaran kang samutan iti kinasadot tinobyam. Ay, nanang, sana sadot ni Linda. Awan lang ti pagtrabahuan na. Kanunungan pa'y lang ngamin ti dakas nga aramid da ita babae. Iso akanayon da nga agapay ti kabsat na. Tanakasad sadot mat gayam. Dito'y balay to pa'y awan ti kuna na tumulong. Saan mo ta, anti? Anyasaan? Kano nagregat ka maibaon? Jak amo kun kunamat akan kanayon. Madlaw nga gululbud kalaang tapno di ka aggunay dito'y balay. Imbagak mo't amang itulod ka iti balon ko iti garden, Linda. Ay na, pasensya kan, Jojo. Ay, unay kan. Amom ka di nga inururay ko ti itulod mo a balon ko. Pasensya kan. Jakmat ngamin amo no sa dino tinangidulinan ni nanang mo kadagiti balunan. Kitno, dalang iti kabinet. Ay nawaw, at dala ang gayam iti cabinet. Ay pasensya kan ang, dyan nakita. Makadlaw ako na. Ni, anyat kayat mo asawan. Sadot kang agpaiso. Nagadukat a rason mo. Na, pinagnaadnak ka di dito'y balayo. Tapno adda ti babaw nam. Ay, nawaw. Siyak pa'y lang ti pangibagamit ti kastamit. No kastamot lang ang gayam.
Pumanawak laangan iti da iti abalay. Ay, kit pumanaw ka, ano pumanaw ka? Di ka madanagan, tasaan ka, alapdan. Niyading mo matay sumugad, pinanganak ka. Aywan nga agpaiso. Nalabit anauma matantiin na tinobyo na tatang. Tatang, manang. Oh, anya ti umay mo ibaga. Agsubli akong dito balay, manang. Ay nawaw, kunak man numayat ti biyag mo iti ayan tinobyom. Ewan nga raw. Jakon kayat ijay. Wano, pinagsasawan na kanina na sitang. Ay, tangsit da di abakot. Isukit di pa iti maisama kagapo. No apay nga agap-apa kami iti anak na. Uray di mo ibaga, amoklatan at kinasadot mo ti makagapo. Si kamamot piman ti maadan iti kabalay adina ammo amin nga ipaaramid ken kuana no di da mauma. Talaga kit di atang sit Naimbaglaangan ta saan kami pa'y anagkalay sa iti anak na. Hay, jak kayat ti katugangan akas ken kuana. Ay nawaw. Panagkunam ka di kat kayat namot ti manugang asadot no bilang man. Agagad ka nga mina. Saan ati kinasadot mo ti pakpakat mo? Da kamin tupay aka pamilyam, mauma kami no ibaga adi mo ammo amin. Sabalin tupay a tao nga ta. Ay, nawaw! No kabaalam, aramidam. Ngam no di mo amo, agpasuro ka. Iti kasta kat maadal mo. Di ka agbalin asadot. Tapno saan nga agreklamo, dagiti kabalay mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.